hai manaze gima in zai hai manaze zeme mang ka ge klum dele namai habai ke zike tin kom kom chana zan kai zamadai hegi mai hegi gu zeme mang ka ina zeme ko gena hai manahang rangai zai paulya gai daradle namai habai ke railang be ziket mai hegi gu zeme mang ka ge anui hai mana patau di be samra me misonga ze ki ke gule indiaram ke de ken ko lize hume ze indiaram ke de ken ko lize sin ke mi ka chibra me ze aadhar card lam ke du ze chirmuk che insurance lam ke du share market ken ko mi sam patau di be gst ram lam ke du misonga ze ki ke gu dele ze namai hegi gu zeme mang ka ge durailang be te ze habai ke ziket kene ko king di ka chi me ka chibra me ze chirai ra te ra dele lang bike telecom ge du hindi ka chibar me miswanga ze leite tling ze ka chitli trial ma lam gene Jio Airtel Vodafone ko komi me customer ka cham hange hindi ze lei gai tling ze sale zai chirmak te chuna ne aibe telecom company lungki ke Jio Airtel Vodafone National ramezidu panui go area ze anui bam bam area ke se tower post sam anui bam area ke Jio go tower bam lei design ana Jio ze network ibana sia ba zen ko tati bine network sia me ka chibra mezetu pegu online website ke se available rahange nangule zika chidle 4G somak 5G somak ten ko ting design ngau go me ko ki ke network se sia go me ka chibra meze aibe pegu company me bo aibra mezane responsibility punine lukam luze website ke se punui aibra meze update te rahange nangule ze sale ze chirmak je anui chuna ke phone te ze ke ze mpo pi hi design ke ko ze semchi mak ze chirmak je tong design i nang ko se lu je nang a ko se mak zai nang a ko se lu ze i nang ko se ma ka chibra mezedu peta range trial malam gene rangai dele je sale moma kete ze aibe anko komi chuna ge telecom company merame aigombe quality service ibe pe lagle design ane punui ka charang kang zedu nzora hange nangule ze ka chidle ze aibe telecom company lamge hingde ka chibra me miswang ze online website ke punui go network gu plan information je available bamra ze pakana bige spam call anui phone te gai design call pakaruna automatic ka ta ti beze te taraza agombe quality ive service pe magle design ana ka charang kang jedu nzora hange fine jedu kai je chirmak je habai ke design anui chuna ke mobile recharge li te ko lak che bambe paka ke Jio banaya ko komi company ka cham na punui go phone go recharge li je an to ga lu chang mai ke habai ke du phone go recharge li je an to dai do duile je sat le सेंटर के गवर्नमेंट ते जब मने मता ते लेबर में हंगे मिनिमम वेज चुना के पेपेम चिगे हंगे एलाम जते गई तले जे पेपेम चिगे बुरन मक्चे प्लीज दु तोरा हंगे ते गई तले जे काज तले जे आई विजिट दु बाइक यू जिकेट कने छु तले जे काज तले कंस्ट्रक्शन में हंगे हाइस नाजर यक्त से चकंग चुम जे हाई स्किल वर्कर्स में हंगे चंग के चे हिम रेजमिंग जे आई जे पुगु पाट का चम बिके लामुई तले राइलांग बिके अनस्किल में हंगे हाइस नाजर यक्त से चक चुम जे पोचंग सेनी स्किल में हंगे हाई ते से रख स्ट्रोक चकंग ते से पोचंग स्किल में हंगे हाई स्क्वीजर रिंगे जे मताई जे हाई स्किल वर्कर्स में हंगे चंग के चे हिम रेमिंग सेंटर के गवर्नमेंट ते जब मने मिनिमम वेज हंगे एलाम जे तीन चिगे दले जसाले चुना गे अनुई राशन कार्ड हेबी पुंग ते रहंगे ई केवाईसी ते रहंगे कानांग दले जे ई केवाईसी ते रहंगे मिमी गेदु हलामे लिसी के ते जब में जे मिमी गेदु हलामे मता ते जब में मेजेदु हलामने वंग जे मगु एरिया गने मगु फिंगरप्रिंट पेलु जे ई केवाईसी ते रहंगे कानांग दले काने लिस्ट तु चुना ने आइबे ई केवाईसी ते रहंगे नंग हला स्टेट के नंग बम गने जे कतो तो बे डिस्ट्रिक्ट ने तेलु जेदु नंगो फिंगरप्रिंट पेलु जे ई केवाईसी जे ते तो दुइतले जे काचितले जे चिरमक चालम केलम गे मिमी गी किगुदु रसन का जे तिंग कुम ना कुम चमरे कुम बे हेबी पुंग ते उता दिले डिजाइना ने चिबे नंगो रसन का जे बताउ का बिके चांगाई ता गुदले जे नंगो रसन का जे तु कैंसर ते उंदी गुदले नंग प चांग डिजाइन ने हेबी पुंग ते नै सु पुंग ते दोला कुले चिब जिगने हेबी पुंग ते रागे रसन का पे गे जब में मिकी गे ते ताते मकरा माने चुना गे क्लोज ते ताते बने इले का चिबे हाई मनाजे चिताउ गई तले अनुई हजीमे स्टेट के चमलुई के शेयर मार्केट के रामे नोंने स्टॉक मार्केट के रामे से कचारंग कंग इन्वेस्ट को लामे का मे का चिबे कमेंट सेक्शन के कमेंट ते रंगे
kyam gai zalam wile plam jane anui haji me share market panai stock market ke kacharang kang invest ko chido mak pisi gene aiben news ke jane dulia gai makta di dile kanele su share market panai stock market lam gidu miswanga sam kar chibram je wangkan suidle chibisi gene ai balam ge te ko bamlei design ane comment section ke comment te gai range kyam gai zalam wile health insurance lu rabnaya life insurance lu bikse please the secure do dile zekha chi dile chuna ke health insurance premium ge se please zai churmuk cha gst ze lung ki ka sang dile chi bizigne bai ki ze karages koi mai dizane gst council ko meeting te ze roze ba me ke aibe health insurance punai life insurance pere ke main focus te lu chi ke meeting te zan to horo gule zekha chi dile zai chi ge gst council ko meeting te zan to ka haro ba mai design health insurance premium ke 18% re gumbe gst lulu because 5% lu range chuna ke center ke government net se ning za ta je te zalam hili je sale zai bai ke uzi crazes koi mai design gst council go meeting te zanto ka haro bigse anui chuna ke rahului te zaba me rahuli zitu please secure ange nomgai zai motorcycle zai chirmak che ngo komi te longbe mror me zat high cat son du ki se please secure do delay zesale helmet lamge anui hai mana chimak chete do lakpa za nang helmet kai zabam listu kacharang kang changna re gumbe nang poki kine kacharang kang ze paypal lu se nzora hangge tu do duibem pui zalam widle chibize kine helmet kai zabam listu kain ting raza helmet che daigo me takte kai rame ka chibe hai mana chimira dle railang bige nang gari poine te lu se helmet kai zabam listu helmet tu ze lok te lu ze te un tip hangge pakang me priya ze pugu lok kai zabam se nang helmet kai bro ke kai sing rale ze ka chi dele ze nang na chibe helmet kai lu ze bamlu chu chibe nangu helmet tu ze teim tip cha lok te range pe kai ze bambe helmet kai magle design na nang ka chagrang kang chang ke re gumbe zo ze pe pe do dile ze sale ze pakna bi ke helmet kanang kai design hai helmet ke ze pzet ka cham company ko helmet che bam dele ka sa company mena helmet ka deliver mzana quality se betu bam ze chirmak cha black ne wang be helmet ram ze du miswang ze bam be signa nang helmet kai design hai isi gurun ne helmet karale zai nang ne helmet kai be se puni checking te to zai nang gu helmet che check te gai blog ge isi gu helmet magle design ana chigadu nang ka charang kang chang ke re gumbe nzo do di le nang helmet kai ze nang zai nang gu right bum ze bum lu tu chibze ge ne helmet lu design ne isi gu pira zai pakna pe ke helmet kai blo design ne tem tip rang ge pe ze bum ze kai sing ra dele magle design ana nang ka charang kang prolong ki ka pe ne nzo pe do du dele High Court mena manau manai mana pe lam ke chimak chete do lak pe samje ram gai dele je sale High Court mena sa je manau me mo makate je mana pe bam je bam nistu mram tai ga relation bam le design ane mana pe puchu je alimony je pe maksudu dole je pe ra kumang le je ka dele mo makate je manau manai mana pe kalak te je bam ka ke manau me extra marital affair kai le design ane chingo me ke alimony pe range nang magle je ka dele High Court ke divorce ti balam ke sam jaram dele je extra marital affair rem baze hai mana chilau gudle mana pe bam lis tu manau me mara me makada pe rahang matai ke nugu relation kai ka kadai bedu ze extra marital affair ze gudle ze chingom me ke alimony pe marange nang magli ze sali PPF के लिए जे मिना के मने अकाउंट नेट काइलो में बमलो गुले जे PPF को फुल फ्रॉम जने पब्लिक प्रोविडेंट फंड जे आई गेट इनकम कम क्रेते से चांग माको गो ने इंटरेस्ट चंगो माकुले जे का दिले कानेलेस तो आइबे PPF को लामगने नंगचु आइबे अकाउंट के इंटरेस्ट चंगो माक बमलेस तो POSA पोस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट गु आने इंटरेस्ट ngो गुले जे साले जे PPF के मिमिगने अकाउंट कना को चमलेट काइबे कुदु नंगो अकाउंट के संग कैट कुरुने नंग मैच्योरिटी दिबे को इंटरेस्ट ngogule je chu je nang daiki ka je chibe PPF ke je account ma timing let kalu je pamles tu ma du ma kada be ke interest se ngoma kule je sale nang gu chi ke primary account kro ne interest tu ngogule je ka chi dile IDFC Bank namai habai ki ziket kene
कंपनी चमचे जे बमता गुदले जे का जिदले IDFC बैंक जे चुना ने फर्स्ट बैंक जे वांग रोगाई दले जे चिव जे आई बहंगे गवर्नमेंट मलामगने परमिशन जिदु पेपेन चिगाइन दले जे साले चिबजेगने चुना ने IDFC बैंक जे कंपनी चमचे जे बमता गुदले बाइक्यू जिकेट कने हलु ताते में को हच्चेवरम से MSP गने लुई चुगु दले जे काथु दले जे हलु ताते में को आइबे MSP गने हच्चे लुई रब जे उत्तर प्रदेश हरियाणा जे पंजाब आइबे स्टेट रम के चुना के अपने को कटिंग हच्चे जे गेट लुई के लुबे बम रम के जे गवर्नमेंट में MSP गने हच्चे जे लुई चुगु दले जे साले फॉरेन कदई में तिकी तेरा हंगे निंग जे फॉरेन कदई में तबे तुम रम हंगे चुना के इंडिया रम कदई में हंगे वीसा नंग मंगल सुई जे फ्री गने पुनी राम दई के जे इंट्री लुलु जे तिकी रहंगे लत कई सलाम हुई जे काजु दले जे चिबे कदई जे श्रीलंका कदई में चुना के इंडिया रम कदई में हंगे पासपोर्ट वीसा नंग मंगल सुई जे पुनी राम के तिकी रहंगे लत कई सलाम हुई जे काजु दले PM किसान के मिगु एकोन लत कैलु जबा मले न चिरहंगिया चुना के PM किसान के से बाइक्यू जि मिंगे माइ डिजाइन निंगनिगु एकोन के कचारंग कंग से गुदai गुदले जि काज दिले ज आइबे मिगु एकोन के बाइक्यू जि मिंगे माइ डिजाइन कचारंग कंग एकोन के PM किसान को एकोन के गुदai रब से पकरेत सेबे चेक कुदले जे साले ज आइबलाम के जे अनोइदु चांसरोक रेगोंबे PM किसान के पेपे दिले गवर्नमेंट में नोएडा एयरपोर्ट की ने दुबई तेरा में मनाई सिंगापुर कदई में तेरा महंगे फ्लाइट सर्विस से तिवचू दले जिक्का जुले दिल्ली को चीफ मिनिस्टर तेव का हच्ची पुई आतिसी ने दिल्ली को चीफ मिनिस्टर तबम पुंगा बनाया दिल्ली के मताते जब महंगे चमलांग वे पुनई ही मंथली वेतन जे संकरित सेतेव रहंगे एलान जते गई दिल्ली जे चिबलुई जे चुना दिल्ली के नौकरी ते जब में जॉब ngो में हंगे चमलांग बे सैलरी जे संकरित सेट के ने चुगुले जे साले लुता तेमरा में पका के हरियाणा कुरुक्षेत्र के वोंग हरो लुसे महापंचायत बम के हसम रयाक्यू के जब में अपनी बाइक्यू जी कचोमाई डिजाइन हिंदरम के देलुई के गरी थी बेतेम सौदे गुली जिक्का चिदली बाइक्यू जी केट के अंको को हिंदी का हले बिजला में जे इंदरम के दे के अंको डी जे अंको डी से तो में जे अंको को चुगे मता जे तिवचु जलामे का चिबिजाने आइगने लोइगे रादले जे चुना ने कदे रे रसम ना इंदरम कदे रसम रमसे पौन दुगै दे रादले इंदरम कदे को बोदी पे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात मीटिंग ते बिसे तिंकोम कोम करे चांग दले जे का चिदले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने दामाई लो हाई केचे करे जमदाई मन की बात मीटिंग ते जे बम बिगे पने रंगाई दले जे साले चुना लाक दे में रमे कलेव जे कपोक जबा में बिसिगने इंदिराम कदे के मिना के की में पगवंगई में दुबम दिले जे चिबका के असम स्टेट को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने NRC गाले डिजाइना ने नंगु आधार कार्ड से तलेवला कुले बिसे रंग चिचक चरंगई दिले जिक्का चिदले असम स्टेट को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने साजे चुना बांग्लादेश कदे के दु कलेव जे कपोक जबा में बिसिगने असम स्टेट के जे मिना के की में पगवंग जे किम पगवंगई में रमदु मिसवंगा जबम दिले सिबिजेगने आधार कार्ड ले रहंगे चुना ने NRC जे तेलिया सिंह रहंगे नंगुले जे NRC का डिजाइना ने नंगु आधार कार्ड दु तेलेला कुले जे साले चुना के असम स्टेट के मिना के की में पगवंगे जबम बिसेगने जे असम स्टेट को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने साजे असम स्टेट दुबरी काचे बम गे जेमना बम रियक सोने दु आधार कार्ड से की जे निम पेदले जे काचे दिले काचे बिजाने तिबे दुबरी के जे जेमना सोने दु की जे आधार कार्ड निम पे बिसे लामने दु वंग ब्रमे मिसवंग जे बम बिसेगने रा नमैले जे काचे दिले
na poine crol cat sonedu kimdu ze cervical cancer free tika rehu ze kapkulei ze ka chidle ze ai ze chuna ke Bihar state ke ne tiu churelang gulei ze Bihar state ke vaccination hangane chuna ke kada chu zalamoi dile ze ka chidle Mahavir cancer health doctors gu research ke ne chipetle ze chirmak che ai ve test range hai minge gene du nang rehu ki gene ning chu se test chete do dui gu dile ze sale ze ai ve je Bihar state ke ne 17% sonedu ki ze cervical cancer gene mina ze chai dile ze ka chidle ze indiaram kade gedu ai ve cervical cancer ze chuna ge mina ke ki matai ke lam hile ze ka chule kadai rege wangka kadai beting kum chana ze ringe ria ge crol cat sonedu kieme zemna kring bze ating kum ka lungki gene nga gai gulei zikha chudlei ai balam ge lenset ne country ka cham be country haina sonedu kiebege study te gai begene chipedlei zikha chudlei za ai be study te pepik samze hlama ze public te gai da dige machi kimi me scientist me vigyanik doctors me ze expert me du chuna ge ning dolak chalam wile zikha chudlei zeting kum chana ze ringe chang de sai ne zemana me crol cat sonedu kieme puni kring ben ga gai kulei ka chibze hararit ke syamne zemna kring bze ngara ko maglei ze ka chudele kanale su anui hararit cheng gira ze mi hangsia design anui rehu te bikine anui pom ge ze chize side effect ko mena zemna me puni kring bze ngang ki gulei ze ka chudele anui ram dei ke lei ze chuna ge me chu hreu ze mimik du hreu ki kine ilach te rahange please save ta dele please khung bi dele ze chirmak che mramne saze machik mimne saze nyaram kadeke pating kum sangne 14% sonedu kise machu televze ilach te rabege reuki ge ze please hung ze into te chalam ile ze kha chidle nyaram ge chuna ge mata te ze nokri te be job te please an to ma kanele su reuki ke ilach te ze machu telev rabelize into bibi salam idle ze kha chidle ze anui hra kan rame nong na nui reuki ge na machu check up te ge lu chang te sai ne ting ti ge doctors merame anui du se antibiotic normal ko reheuze teura hange pe dele kanele su chuna ge chingombe antibiotic reheura me du anui pomge ze mata ze teu ka sang ta di dele ze ka ti dele normal ko antibiotic reheuna na chibzigne chuna ge anui pharmacy ge teme nung ne hereuki ke dibi ke teme bloke doctors me machu le sirolu ze reheuzira me rolu pe se quality chibeko high antibiotic ko reheunga ne rolu ze pe dele ze chize normal da ne please do 10 to 15% rekumbe please do hungu ze please dun to kudle chai chingom rame pli khung ze pli kan to besegne anui chuna ge reuki gene anui du tele ze ilas te range please khung bi di dele chuna indaram kade ge zemna me se ilas te belo ge kacharang kang ze tuang ki sang ze to gai lu se du tele mi lakpen chiram du miswanga ze pepe dele ze chirmak cha paka ke zeme mang ka gdu dulia gai ko dele pressure gur heu ze chirmak cha sugar ko komi paracetamol antibiotic rehe pzet ka cham be jadringe madai sonedu ki bere heuze test bige fel je petele ze chibram ze normal antibiotic rehe ram dele ze chingom ram ze chuna anui pomge matati tadi bizegne doctor sme ram ze anui du ze high antibiotic rehe ze ro pe ze chibize anui lu range charang ka miswanga ze tu range nang dele ze chuna indaram kadai karon makje kadai rege wonka kadai beting kum chana zeringe ge mina krol ke regombe zemna kring benga rapse rarit ne makche zemna me rarit se ngirange rehute bi ku side effect ne li zesale namai baikyu zike ting kum chana se kai zemadai hegi mai hegi gu zeme mangka zeme kogane polya gai bane aigene loiga radle haimana ne bigai se kingai bambi signe tondi dele hikto be pe gai dele bodi me se